Ladies and gentlemen, ikipe ya APR Football Club ikomeje gutigisa amasoko y'igura n'igurisha igenda izenguruka ibihugu byose bya Afrika ishakisha rutahizamu nimero 9 ugomba kuyifasha muri iyi mikino ya CAF Confederation Cup. Ikipe ya APR Football Club yageze kuri rutahizamu ukomeye cyane, rutahizamu mpuzamahanga ukomoka mu gihugu cya Ghana. Uyu musore ushinguye ufite ubudasa budasanzwe mu guconga ruhago hano ku mugabane wa Afrika, bamwita Stephen Amakona. Uyu ni umusore ukomeye cyane, umusore wagiye yifuzwa n'amakipe akomeye cyane hano ku mugabane wa Afrika. Uyu musore kandi akaba yaramaze gutangariza ikipe ya APR Football Club kubwo yabimwifuje yakwishura amadolari 100,000. Ayo ngayo akaba ari amafaranga asaga miliyoni 145 z'amanyarwanda. Uyu musore kandi ari gushakishwa n'andi makipe akomeye cyane hano ku mugabane wa Afrika, harimo ikipe za hano muri Tanzania. Izo ngize akaba ari ikipe ya Young Africans ndetse na Simba Sport Club. Yakomeje kugenda agerwa amajanja n'andi makipe atandukanye, aho ikipe ya Kaizer Chiefs yahariye muri Afrika y'Epfo nayo ikomeje kugenda irambagiza inagirana ibiganiro bikomeye cyane n'uyu musore w'umunyagana Stephen Amakona. Bityo rero mu gihe ikipe ya APR yaba yemeye kurekura 100,000 by'amadolari ikanyeganyeza umutarimbi Kamena Bank ikagenda ikikorera asaga miliyoni 145, yahita yizanira iyi zahabu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Impaka zacika ntago mbabeshya, byaba ari ibintu bikomeye cyane. Mukomeze muryoherwa n'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho 5 kuri 5 hano kuri The Public Sport. Nge twari kumwe nitwa Vedaste Nzabakurana. Amahoro y'Imana abane namwe.